Hai menazi ibeting chua ilung ta pen menen mai chikyu zimadai sumai gumara sam news kaderin sa CHUNA Times biagana rangliaga radalei Asai Ratsingi Organic King Chili Naga Mircha Festival 2024 Pakchumbe Thursday Seiyhama Klo Kohima District Cultural Hall Seiyhama Hingi Hagarabe Kigine Hatsitkyu Zisro Rimai September 6 Kine Tatkyu Gule Kuchulei Apota Remge Director of Horticulture Government of Nagaland Sokri ki ukri lutube no na bagan lutube go psuite pe meya sasine guest of honor hingi be sangte go gule ge chule apo ngi ge asai rachi gne pejet ka cham te pet pe asai rachi ring chimbe asai rachi khibe asai rachi moine nai asai rachi gne hata mangtele ge be nai organic gi re ne nai machi re me ngo gule ge chule Sabo Mita, General Secretary of the Organizing Committee ne saze, tin boss ko asai rachi rame, hatsai kige sona pamiso zango gulay ze salay. Apo ngige asai rachi teo kahlit petarim, King Chili Eating Contest nai, traditional game rame misonga antha gulay kachayling. Tamenglong District Tosiam Subdivision Kange Bambe Mpa Village Authority go kusarit kimbiane mihai manaso garang bagay ze niam kulone zimai chitkyu ze kuchum dammai ge mpa klodu kusian dam ge be panjai nune kapling be ke tu gale plam ane hangning gim gadai lo ze tingti ka ha me ki tingne du mpa klo go haram sang ze bam de le ke chule tingting ka gu reze de me bongne hepet ka be samra ne du chi chak se apo haram lo de ge tun tip kai de le Kum 1924 ge WSO SDO NW ne case number 38 of 31st December 1924 go deuge samrambe higen chichak se samhe pet kai ze hangning gim gdei lo ze mpa kulo go samrambe long nu ne ramrai ge changbelu gum ze nem kulo mene hangning gim gdei lo ze pnu gule ze kira pan ze ke tu gale ze samram gai de ling Kum 1981 ge Hexby Singh SDO Tosiam ne case number 1 of 1981 betting bihi 16 July 1981 ge inem kulo ne case file to gabel tu gai ze hangning gim kadai lo ze pa kulo gule ze samram gai de lein Kum 1990 ge DCTL Kuki ne case number 1 of 1989 1990 de ge rang chichak kai ze W shonen chichak se samhepet ka be hangning gim kadai lo ze pa kulo go samram be rolong no ne ramrai ge le ze kam gai be ze de le ze samhepet kai de le agum be sokri ne samhepet ka be samria rame hangning gim kadai lo ze pa kulo gule ze pan ze chichak se bam be ge nyem kulo mene phegai lak ze challenge misonga te te chebam delay kum 1994 ge du district magistrate DC Sambu Singh ne peting pihi 12 October 1994 ge du hangning gim ga dei loze impa kulo mane pampo chang jebam delay je sam hepet kai delay impa village authority ne danai chitkyu je kana 2nd September 2024 ma mai ge inem kulo gu pastor Mr NK Syagang da gane rampu lo gai delay aize party kana go swinging samje nei je ta to kyu gule jai tingti mi po mi pai sine tu dia ka si mira mene me gu kadai ge hata ta bage rampu badam ziga be tai ta to gulei ke chuleng mpa kulo me ane de CE gate nai ben chama bole chidaze mpa kulo ne kining ke to menu ne kirei kang to me kulo nem kulo de kem gai siraize sokri go samra hepet ka be hange to ze palam pe de chi gai ze pachuk prit chi changai ra jai mi hai mena ke ketche kang ke to ze de dam ben fui ge ne lo pera de kulei ze kem gai de leng Mau Student Union nai All Naga Student Association Manipur and samne panira tabasam pepet kaize dana ya chitkeu jekna mama ge 16 Assam Rifle Battalion go personnel ne youth leaders loli kharil du ba kaize teisa ga beze pathomak leize saleng Marasam pomada ge ngolu selu chilu mene saze 16 Assam Rifle personnel ne loli khairil du pugwang te lu pachaim byaganen sui kaga peizai rifle gimi beine subile ge chule chuden makse major pene loli khairil du kaka heize gimi na kapche no leize de mana sogne tinghum byage lochum gimi kapai de le ge chuleng Mau Student Union ne KZNZ pelungge lisinama bogo pepe du de zamga melui peperze pathoka nang be action zai kapling bege tatogura nang le pelam ane panirune pnichu Friends of the Hill People ze kube bone de mena soga tatoga be pheugai zet lak pe nai lungai ngam lak pe tatoi ze saleng All Naga Student Association Manipur and some lisinama bone apodoge panira ta basam ranglia gai ze agum bata 16 Assam Rifle ne Naga pdena ma soga teule ga beze kulung bese simang meta teule zaine Indian sokuri ne spa mahange reji ji benai pangam pege be hindi Armed Force Special Power Act apspa hindi ze ani naga ma gulong ria ne lutu khamgar hang rangai deleng
Manipur Infal West Kotruk Kologe the nine takmai sitke zeket ke kuki mago hanam bai kyang na ne rem roki beramete lungze grill lembe pone drones ke dumpo kai luze ki me klo ngi gut pegene civilian mina hang na sai dile zai mina hang stroke hazam le ku chuleng Manipur sokri ne punira tabasam ranglia kai ze agum beta teuze sokri do kumte rak dal ma bogo ta teu le zai Manipur de ge te si ge te nai bamra tatwe bambe lugai lakse te ko bog ge go le zai Manipur sokri ne patokanang bata le ne ta teuze chogu mena agum be ka se bata teu ga mebe palam panana chimi ga hang ka thai sigwit chela le ku chuleng Manipur Chief Minister N Biren Singh ne jimai chitkyu ji ku chum damai ge parata basam ranglia kai ze hanai ka ke grill me pone drones ke dum pokai luze civilian rame bam na security forces spy mabo bam me ngi gut pe ze tura pum pe mabo chem leise pogu social media platform X ke ro gai deling N Biren Singh ne sa ze Manipur sokri ne apodo ge pathokanang batale ne ta to zela le za ning chuk duk se ta to hang ze palam palana ka thai sigur hange high level committee ling pet kan le ke chheling Aipo Sam Chief Minister ne rangpet ka beze hachitke zik na mama ge sengjam chirang maning area ge grill lembe pone drones ne dumpok na ting hegi kunta srok minin ka ge tokyo kai ze dumpok popet pegene mipui meeting kum kai ka chumpui du to hazam ga lu bachang ge deling West Bengal Good Chief Minister Mamanta Banerjee ne jimai chitke zik chum damma ge saje mipui mirame katanang mega jing zabam rahindi women safety legislation teloga makpeze ge ne India de go sokri pepe Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah nai Chief Minister rame women safety legislation teloga makpe state ramagu CM Punita bamgne tenso kyuga rahangki deling Aipo samze West Bengal namdi gu hindi ka tulumara me suket lungket hange ka robabam assembly ge aparajita women and child bill West Bengal Criminal Law and Amendment Bill 2024 hindi tululo pelu bachange sapsulo samsa bihige Mamanta Banerjee ne saleng Palestinian de go kumto rak dalo mabo Hamas kyang na ne chira rang to guys ze punibo ne Israel pede na madu te chara hange nimdi me minara madu Israel de ne repedra military force chi ne spy mabo sugu che rete gutina Israel hostage me ching kwa kene Israel de me let wang kadai ule ze sale Hamas kyang na ne sa ze puni ne Israel pede na ramadu te chara hange nimdi be minara madu bangailu ze bam remabo mujahidin kyang na da ke samkla le si pepet kai ze Israeli spy mabo ne puni bam beta ge wangdina Israel hostage su te na rahang sam hepet kai deling Aipo warning tira rang toga beze Israel de go body pay Prime Minister Benjamin Netanyahu ne saze Israel pelena madu Hamas kyang ne te rahang ge nimdi be minara madu ndi pet rahang Israel spam mabo ne Hamas kyang na bam hogut pem fuine ndi pet ngamgule ze rangai lu bechang deling Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ne jimai chitkyu jikuchum damai ge saje chuna tatkyu jabambe Jharkhand Excise Constable Recruitment Drive mina kasi bera medu boroge lugut patariam tatkyu be tingna mi puikuchum hange tiso gora ranga dele aize physical test ke bihige candidate mina hang kriket chalu bachange dele Hemant Soren na saje health expert committee malam ge chi kami me bowling pet kaize ai me bone physical test ke bege candidate dagum batakna chai me be palam palane chi mi gara thaisi gu chala leza mate mapulungge health expert committee bongne panigu report pelia ga gule ke chuleng pi guys ang kingani melay na du to delay azina lung tapen me na magumara some news CHUNA Times agena lo ga deling